Dušan Rakić iz Temerina intarzijom se bavio od detinjstva, a slike nastale u njegovoj zanatskoj radionici nagrađivane su na prestižnim međunarodnim konkursima. Jedinstvenim zanatskim postupkom želi da predstavi bogato kulturno-istorijsko nasleđe svog naroda, ali i da sačuva tradiciju starih zanata kojih je sve manje. Ovogodišnjim radom Seoba Srba Dušan je osvojio nagradu na američkom konkursu namenjenom majstorima furnira. Iako prvi Evropljanin među laureatima, a ovo mu je treće takvo priznanje, više od nagrade raduje ga susret sa drvetom i novo nadahnuće. Prvenstvena misija jeste istaći tu neverovatnu, neraskošnu lepotu drveta koje se krije u njegovom stablu ili u njegovom korenu i stvarati motive na taj način, znači bez ikakve intervencije, bez bojenja, nego naprosto prirodno drvo. Takva lepota zastupa vrednost drveta u uslovima opšte devastacije šumskog fonda. Zato je intarzija Dušanov način da je istakne i ujedno održi tradiciju starih zanata i ručnog rada. Moja zanatska radionica je jedina u zemlji i regionu koja se bavi manualnom, odnosno ručnom intarzijom. Na prste mogu nabrojati u zemlji od Knjaževca ovamo do Subotice. Ne znam da li mogu 10-ak ljudi nabrojati koje se bave tim zanatom. Do sada je uradio na stotine portreta srpskih velikana i ovekovečio mnoge važne trenutke naše istorije. A za dela poput ovog, osim dara, potrebne su, kaže, monaška posvećenost i godine rada. Taj motiv sam radio 2 godine. Ali taj motiv je bilo potrebno izraditi od nekakvih 6900 skalpelom isečenih detalja, sa 80-ak vrsta furnira koje je trebalo uklopiti u taj motiv. Arhaična veština vodila ga je put Omana, Uzbekistana i Kirgistana, gde se susreo sa drugačijom ornamentikom i motivima, ali se uvek vraća u Temerin, svojoj radionici i novom parčetu furnira, jer kako kaže, jedino ovde ga nova ideja pronađe sama.